Ta teden je za Sama poseben. Doma namreč gosti vrstnika iz Poljske, ki na njegovi osnovni šoli sodelujeta v okviru mednarodnega programa Comenius. Imam jih doma, tudi gor sta moje sobe sta in moram tudi skrbeti za njo. He's my best friend in Slovenia, and when I turn to Poland, he's going to be my best friend too. So it's very friendly and clever. Pavel pa si tedna ne bo zapomnil le po novem prijateljstvu. It's my first experience with being in another countries for 5 days, and it's special because Slovenia is a very beautiful country. Da je Slovenija lepa, so Pavel in njegovi vrstniki iz Italije in Turčije spoznali na številnih izletih. Tudi tam so se pogovarjali o ljubezni do narave. Pogovarjamo se, kako varovati naravo in okolje, kako narediti, da bo čim bolj čist. Na temo varovanja okolja so ves teden tudi pripravljali zaključno predstavo v angleščini in tudi na odru gradili prijateljstva. Ohranjali jih bodo tudi, ko bodo jutri odšli domov. Ohranjala bom stike po internetu, po telefonskih slikih. I still with friend on Facebook and on email. Naslednje leto se bodo, tako vsaj upajo, spet srečali v eni izmed držav.